Leloli lebeyidvonsa incola beyihambisa abagibeli labangamashumi 57 labadisebenzi taseplazini ngalesikhathi kwendeka lengoti. Lo mgwaqo uvalwe ema-awa lambalwa ngesikhathi bemthetho basalungiselela ukuwuvula kude uphindze usebente. Kwanyalo bemthetho basaphenya imbangela yalengoti. According to eyewitness accounts, an SUV overtook another vehicle and crashed into the truck, which was towing a purpose-built passenger trailer. All 3 occupants of the SUV died and 2 people in the truck died. Kulimele tisebenzi letine. Namuhla ekuseni ngive umsindvo lochumako lovakale kwangathi kukhona lokuphumela emgwaqeni. Ngabe sengibona ukuthi loli kanye nemaveni lamabili lashayisene. Ngabona Bantfu balele emgwaqeni. Labanye babo baphuma ebhansini kanti ke elinye labo liye lalimala. Labo labalimele bathethwe bayiswa kulesibhedlela lesisedvude kuyolashwa kanti ke lo mgwaqo sewuphindze wavulwa.